Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sangpuya Puti BCL venchunga MLA chuan lengpui airport chu Indian Air Force kaltlangin changlungzo ka siam theidan antap mek chawani ati Chakma Autonomous District Council a BJP Sarkar Pumulin Kumar Chakma Shruai chuan Hausa Fiana Apaltang Union Finance and Corporate Minister Nirmala Sitharaman chuan Khan Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME to Mumbai Atlangzar Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan National Education Policy at nazong mek te baka na siyam tu datan malak na tur da ani ati Advisor Chief Minister Puti BCL venchunga MLA chuan Lengpui Airport to Indian Air Force IAF kaltangin changlungzo ka siam theidan an tap meka State dangami puiten IAF Airport an vatom zok ang khanilovin Lengpui Airport IAF in aron trom bezok don ti na ani berati Khan ZPM General Headquarters chuan party office a chuin khoman manga tu soitu Puti BCL venchunga chuan Mizoram Sarkar in IAF kota airport a pedonova ramin a hlo pui thene turle changtungzo ka siam tu mani zok ati a Lengpui Airport hi naktu ka hlan mai tur ni om taka ngai na po adik lovani ati Voina IAF kota airport hlan du lo tu te hian kum sang ni som pakhata ram acre samthum pani zet mai jet fighter thurung na turan lo peto a kum sang ni som ni pania AI Mizoram Sarkar MOU draft aron thon ne a khati laya Sarkar MNF 10 anti puitin main Sarkar in thak chhozui ta mai zoka chu wangin ZPM Sarkar hmalang na big anilova party pani Sarkar to te hmalo lak to na bozu na mai ani atibok kumsani sompakore sani somni pani akhan Indian Air Force ne na lengpui a ram acre somko pasire zawle si phira acre nga zaw MNF Sarkar khan no objection anno pe fel vek to up tundin huna ahlau ber anga aron awle si chu amak hleya ashia thu soibok ani Mizo message si kompol MHEP General Headquarters suan Salem venga pirebek chanchin thangi rong takatha ani chungchanga antor pui zele dulo zelan tirnan Khan vana pohol kotan pungkhom Women and Child Development Minister Pilarin puichon heun hi man puin tual thattu sila siamle na chu achunga dan anga shemna pe nge ni thena na hmalak ni se du thu saya meise de chunga leilen na veng turin department chuan thei topin ma anlak thu sen kal khom te chu harsana sang an tokani chuan phone number pakhat pariat pakhata engtik lai poin protection officer te pui turin biak thereng anni thu asoibok ani Kathil Henni Nimin Pia Inrin ni somle panga kha keini Mizo mei chia te tan chuan nilung chia kha tak ani Kathil Henni uluk takin kan police ten an swin forensics lamte po theito an chwa ka besia ma an lak dana po felhel ommia alawa tual thattu hi convict ani thena tura film khulle himchang takama an lak ka besia hemi chungcha ngai to tu tur court lam point tual thattu chunga anathiam pera shemna alik ko nge phut tatani MHEP General Headquarters President Pingur Moi Sailo chuan Pirebekin apasal sila simle kutura boral na hial achunga athleng chu poyanti thu soin tol thatu sil siamlen chu aphu tok shemnam nge se andu thu soi ani MHEP General Headquarters chuan tuar thiam lo khop maya ana kan ti ani hoinia usilal siamlianan anupui Pirebeki kuthakin boral na hial athengani danin mei chunga kuthaki aphal lo zia te po ahretu vek kan ni a voinia hian om nem zok ti awanga kutwara hi tur hi kan ni big lo ani ti karon saidu ani Voin hun man na hian MHEP brand sang atangin mithanem takan pungkhoma awrol hun man ani pok Chakma Autonomous District Council a BJP Sarkar Pumolin Kumar Chakma Shruai chuan House of Fiana Paltanga tun thatin lia Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Tana Laglu Pumolin Kumar Chakma chu Governor Romhan angin Khan CIDC sesona member thlop to ni dan fiani a member tamzok in CM hi an thlop awangin CIDC a BJP Sarkar chuan Fiana Paltang ta ani mi pui thlan member somni omna CIDC a hian Voina Sarkar Fiana CIDC Chairman Pumohan Chakma Kaishoya Sarkar Thlop Zong Member Somplit and Ban and Parak Member Bathumin Abzongin and Pan and Parthunga Member Pani Sesona Antello Ani
MLA purabaro moi roite MNYF president chuan central sarkar in Mizoram azom talutuk chu apoya nam party yes sarkar le angayati voin Aizawl MNF party office Mizo namruna thu sein purabaro moi chuan central sarkar in north east state a Mizoram azom berati a free movement regime Burma in inkalpone chu Mizoram chief minister chuan Delhi azin tumin central sarkar thuani thuathena Assembly ZPM MLA in FMR do dan apur du chu za in MNF chu na thlopa amaro chu nikum December chomthum kham Mizoram sarkar chon order chuakin Mizoram puita tan mainilo north east tribal mi puita tan a thil thalo tak FMR li na chu kalpui ani ta a MNF chula sarkar se atilo tok turani ang ati State Day of Prayer Committee chuan Mizoram State BJP office an thlo a State President Puvanan Muakale atho puitan lodong songin state tana koshan bik omlo le party lam engma soilova ramle nam damna turata tongtra na hun buat sai ni chulom ati thu soi ani ramvei tu ten ramle nam damna turle masona turata na malang na chu alomam hle a BJP chu an tin chan Mizoram le nam tan ani wangin chumiti hlo tin pul chu pathian chawani a he tongtra na hun paimo tak I'm BJP shoi tu tele member te atam thengber kal turin ani bo sai don ani ati Reverend Arlin Moi chuan BJP Mizoram in heni an ngai poimo na lom thu soya MLA te BJP ho tu te ba ka member atam thengber he hun man pe theu turin asomani Saitol district borsap Dr. Lalngur atlaw chuan Vein Khan tuin homal konga malakna water set yatra a hong Dr. Lalngur atlaw chuan Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana PMKSY WDC 2.0 noya Saitol district ma sona sang muturom chulom mati thu soya he scheme na tumber chu tuin hasiam le hum halte leichung langa le thakal rol tur vente inden chamtaka thlai tui pek tere mi puita tana izona sang siam te ani ati Dr. Lalngur atlaw chuan he scheme noya project sang mangin chuka tam takin izona ngel het an nei pha thin ti soin hemi konga the top so zel turle he scheme kalpuina hian final ama ternal zol turin line department te chu som halani DRDO SMS pulan hmi moi chuan PMKSY WDC 2.0 chu site to the Chica Paul Rangle hliapui khoa kalpui ani dan soifia bok ani water set yatra chu tuin hachung chang mi puitan an hriat fia le zolna na omzani taka hun bik an manani a water set chung chang awareness campaign zo ka ne ani theinan Ministry of Rural Development Department of Land Resources chuan India rampuma January sompanga tanga March ni somthum bakhat thlengin water set yatra ne ni set in arwa mana he hunan activities sang nei tur ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news an air.gov.na te Chanchinthar ringa thak le chiar the da ani atung jingdar selection via Chanchinthar pon le ni ang Union Finance and Corporate Minister Nirmala Sitharaman chuan Vein Khan Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME chu Mumbai atlangzar Union Finance Minister chuan an scheme hontak chuan MSME te nesatakin ma ason tir don ti soin tun hnai budget pathuma po MSME te thurbing an ni ti a he scheme hen MSME te tan loan cheng viable se za thleng an bungrol amarol na na pedon ti a sarkar in sum don nalama sum peipung du investor te chu lep thatak appellate ti soin ral thuam sem chodalama po sarkar chon policy thatak tak siamim investor te tan hlok na pensa ti a hiwang hian ral thuam thon chua po cheng viable che sing ni le sang ni huina thang ati a Maharashtra chu ral thuam sem na hun puya ai siam chome kani atibok Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan National Education Policy at nazong mek te baka na siam tu te tan phalana tur da ani ati voina New Delhi Hindu College din cham voi za somni progna hetui soin Union Minister chuan ram chung thalai te chuan naknet khosak phungpa ngai ei bardin hun tha an mamoti a Pradhan chuan ram chunga zerbing na research ti changtung zel turin a shanin foundation din tumani ti a sarkarin Anusandan National Research Foundation din tumin mala ti asoya ram chung industry te tan apung amlovin loan cheng viable chanoi khachuang ro man to ni ti bok Union Minister chuan zirai ti chuan sum hu te research le ngai to na thar man nan tangka taka mang turin acha ani हमें इस प्रकार की एक शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी है जिसमें लोग जॉब सीकर बनेंगे ही बनेंगे लेकिन जॉब क्रिएटर भी बनेंगे जॉब क्रिएटर होने के लिए एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट समाधान नहीं है रिसर्च भी आवश्यकता है और हमारी देश में रिसर्च की कोई कमी भी नहीं है टीचिंग रिसर्च के साथ हमें इनोवेशन भी चाहिए और मैं कॉन्फिडेंट हूँ हिंदू कॉलेज की हर एक विद्यार्थी आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी में जॉब
क्रिएटर बनेगा, ये मैं उसकी झलक आज दिख के जा रहा हूं. Central Board of Secondary Education CBSE chuan sani somni panga board exam a zona pudru anga thuthang chu dik thudik lo ni thua puang CBSE chuan social media lama zona pudru anga thu thedar chu board chu nanga thu takle ti soin heng thuthang te hi be chan nei lo le zila te chi ai tura thedar ani thuan soya heti anga thu dik lo thedar tu te zon chu ani tur thu soi bok ani Chanchinthar cherti tomna na tlang pui puti BC lal ben chung MLA chuan lengpui airport chu Indian Air Force kaltangin changklung zo ka siam the dan an tap mek chawani ati Chakma Autonomous District Council BJP Sarkar Pumulin Kumar Chakma Shruai chuan House Afiana Paltang Union Finance and Corporate Minister Nirmala Sitharaman chuan Vain Khan Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME to Mumbai atang zar Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan National Education Policy at na zong mek te ba ka na siam tu de tan malak na tur da ani ati chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani